Dikgwebo tse ngata Afrika Borwa di hula ka boima ka lebaka la bothata ba phepelo motlakase. Mothehi ebile e le monga kgwebo ya Pika Designs, Phindulo Monyai. O re o na le tshepo hore phatlalatso mopresidente Ramaphosa ya ho thonya letona la ditaba tsa motlakase. Irresponsible. I have hope that if it works out, it will work for us because other business already have closed. So, but we are still standing, but we don't want to lose business as other people. Empa le ha o le jwalo, ba bang ha ba dumele ha mohato ona o tla thusa. Ka ipotsa o tlo bereka o dia. O tlo bereka go botsa batho gore ba direng ye ba sa itsebeng. O tlo tšea batho ba isha mmerekong, o tlo ba fosa go isha mmerekong or o tlo ba gona mo setulong sela go bolela gore ke mang a sa berekeng o a ke tsebe gore o tlo bereka go dira mara ke nagana gore morana Ramaphosa o ne le ka mogolo gore ga botse o ilebeletse ka gona. Lekgotla la Dikgwebo Limpopo le ananetse qeto ena ya mopresidente. We believe at this point in time there won't be any excuses for the president not to be able to handle the challenges with Eskom as he will be in charge through this ministry. Maafrika Borwa bangata a na le tshepo hore letona le letjha le tla etsa hore bothata ba ho tingwa motlakase bo fella ruri.